Litugone lya Jumamosi itariki 25 mutinyu 12 mwaka wa 2020 noyomo ekera abakenya gusenze ngimagenda tugucengera litugo lya Christmas usesku gwekero mwana Yesu anyarite gakwiburugo mwanju muri andonse asoberete ningigene tebra nigoendete gucengera senjera ya bene na nchire jinga ngora cha bene igokwarira na SMS yetu ya mangana Amayia irinengumanyi narali alitwende gukwarira ime na isiko ya gusigo ngogobulyo bena nche gwikoma elio una botambe iretariane Brighton Makori. Inyoro mwanju muri nabakwenda gutubwate gwetera sensemeri ya Facebook Ndizi TV News, sensemeri ya YouTube Ndizi TV News na sensemeri ya Twitter na bagoto tweet @Ndizi TV News. Igo kaba mwananje goika mwelio. Kero toko chaka nigo bono yo kabeiro momea bwe municipality ya Kisi Samuel Nyangeso nigo bona ababoliria barayi bonzi bejinsemo aho gusira abana cintakana anene kero bakwena na imiroberio ya serikali buna chibesa chirichie pasari amo nemiroberio buna maliogo nigaya kwaneta ya buri tukoligora kerakorete etaro jasi chinyumba chiabana bale cintakana sensemo ya Keumbu ase nyumba ya Allness Children's Home amo nemborogo yere asensemo ya Ramasa ase bunge ya Nyaribali Masaba umuske Samuel nigate birubuna nerbia abantu bonse kubwatisia abana aba cintakana. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Igabana abana kubasabira amaya. Mumwanje Nyasaye. Mumusike Nyasaye. Ego Nyasaye batebe nk'abantu ne bora mono. Tari ababwata abayiboli ninwe. Amareke babarendete sana. Abantu bandi barwarete barwate sana lakini mu kurwara inwe paka mujiko na kujinya kitali eko Nyasaye na abarende eko aramareka bana bakatege ntoki Nyasaye lili abayiboli baino barweto Nyasaye akateka ko mamu mino Yesu akatikara ko Yesu na Nyasaye bakateka ko tata na mamu mino na intu buna barayi na bali Nyasaye abekiro tubwate ankole gotogo cha sengencho Nyasaye mu Nyasaye na roko tubeka twacha simuli tikabate chi mattress chiki serikali chinyagitari chaitu chi county chinete chiri abande bago chibayiba bayanda baje kotugera chingoko tikabatere chinete chi abana baiga babeka se bitanda byabo mbaze konyora malaria tonyale ko nimbengo cha one omwe yabere yakane bwente ko bangu taliga manyanko genda se chiri chine na leo ngo nasaba lende aro botuko bya kiroro sukari nero naro naro wana kita yoga keregendo baka jina abate sabuni abate ramaguta bono nare tabuna ngora ta nyombo kwa megati nero buna kunyika no bosibwa manda simboro nae nere biyunyara ko sangana ba mino kero to ndete ko sherekea gose ko chingero mochengo gwe Christmas kero to kuska bosuni ga barai abo ndete ko tuma chingwana chogo segeta gose chokurwa amasini go jaso moroberi gwe skuku asebono murai bwe kyama kya agwaiba karonso musyoka abolire go saba kaniri abakenya bonzi eskuku engia amo no kwariga ni umwaka muya 2022 gose mwaka wa 2022 uyatebru no kagirgo chikoba umwaka bo masenyo na umwaka bwa magendo ni haya kwaneta ya lituko ligoro ekero nera ari gucengera lituko lyaye lya okoiboru bwo ni gatebiruna nonye Kenya tugendete gwetera amakong aho amo gati ya lie binyenyi bya COVID-19 nero bya tumwakero moneta Nyasaye kegera ni gaendete gutubwira ayo onsi
Wakenya wenzangu, nina furaha kushiriki pamoja nanyi wakati huu wa sikukuu ya Krismasi. Na leo nafikiria pengine nizungumze kidogo juu ya maneno yaliyoko katika Biblia katika kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 33. Bwana Yesu mwenyewe akanena, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Wakati kama huu, kusema kweli, kunayo dhiki kwa sababu ya janga hili la corona ambalo limeukumba ulimwengu mkubwa. Wakati wa Krismasi jamii nyingi haziwezi kukaa pamoja, hawezi kula pamoja, hawezi kucheka pamoja, hata kusafiri kumekuwa ni shida. Na kwa hivyo tujipige moyo konde sisi zote wananchi, na tujue kwamba hata janga hili, vile Bwana Yesu alisema, janga hili lenyewe tutalishinda kwa sababu yeye alishinda. Hakika kwa sababu ya kuzaliwa kwake tutashinda. Asanteni sana, na muwe na mwaka mpya, Christmas nzuri, njema, yenye fanaka, na mwaka mpya wa 2022 ambao utakuwa wa kutufana sisi zote. Kwa niaba ya mke wangu Pauline na watoto na wana wipa wote, na patieni salamu zangu za Krismasi. Karato kusuka busito kwa wikasi kaunti ya Nyamira sebone kabotene ndibwe kaunti ya Nyamira boenda komojigwa anene ekeroba tarari ka borokia be kirazi gyose ba ECD ase birazi bidi byanasali niko bono abarayi beso kirkurwa sense muna kumubori omugabana bwe kaunti ya Mosinyalibo amo no mokonyo ya James Gesami kuri kabalimu bali ba ECD eriko imoke birengo byekisemi ase kaunti eyo. Your Excellency Oyominto Gesami nabana aliko gutumanga abana bali banasari muratoka ende Christmas no mwaka muya takikora ngeranya abari baje butete phase 1 baira negasi ekyagero mosingi kwa education nasari ekamo jaga with education no jaga with abari banasari na no musara wako ni 10 gorense omwaka muya mente musara. Mwanda, again we want to congratulate you for being the national treasurer nationally. Next year ekelena vere governor abali mwabu would be permanent and pensionable. Bami ono musara wako no jiwese chinke kisemi cyabana baito is key, kisemi cyabana is key to university, kisemi cyabana kisemi cyo cyaka koruse korunasa ligotira onye ntoko korabo kenyuru kyanya mira ngero kinasa magana magana na mana kisemi mbona mwana nakwana ga magana ya bali mu ICD nakwana magana ya magana ICD noyo minto korokuga dio kimasara nero tabango muchu mwako mutinyo gatatu kora anje tiye ndukirike bolo iga abangi ndabana bagaga bakorwalia mamine Christmas bali bane ngwanda otyokia amandasi mwabo abali mbali nakibako bako mutinyo gatatu yabaye wewe ndokeria anenya mwana no manyete anya bawo sinyo ndokeria ngojangera inisho mara moja elio moerio yanda itoko batebye ngotomo moshimyo Gesami edubitika bane yeto abana mwati motia ekoti ko yatebe tenga mobairanie bairani musara omo these are our children nini mwa promoted kirateyo nani mo ko musara. Umukonyi b'umurayi bwense William Ruto nigo bono aboliri ebyombe bitenenete bolendi asense yetu ya Kenya utatumia chinguru asu kubanyanyasa abande nigo bono aboliri buna kera omonto natakire kwegwa libaga yo kweresera na koni kisera jae imeyense yetu ya Kenya yani gagocha maega yense egendete kwirubiria goji goharigania obochori bonene bumwaka goja umwaka bujirubere ne 2022. Na vile mnaniombea hata mimi na familia yangu tunawaombea. Ndio. Na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwe na maelewano. Hatutaki ugomvi, hatutaki chuki, hatutaki kugawanyana.
Na mimi nawauliza watu wote, hasa wale wanaosimamia usalama, tafadhali tusitumie vyombo vya usalama kugandamiza watu wengine kwa sababu wako na maoni tofauti na sisi. Kama wewe uko na maoni, wewe peleka maoni yako kwa Wakenya. Hakuna haja ya kumuumiza mwenzako eti kwa sababu amekushinda kwa maoni ama kwa utendakazi. Na wauliza wote wanaohusika, ni jambo mbaya sana kama tutatumia askari polisi kuumiza wananchi wasio na hatia eti kwa sababu wako na maoni tofauti ya kisiasa. Nchi ya Kenya ni nchi ya demokrasia. Kila mmoja wetu ako na haki ya kuwa na maoni na kuendesha hiyo maoni iwafikie Wakenya kila sehemu. Ayo mwanjumuri na kwarenidi Chinsa Chinsa Isano na Ibere kolende nyerana ngo chigweka Chinsa ikomi chabana maragoba ninju kumanya amange bunanderete gwatika ime na isiko ya gusiyo ni ngo gusabira nyara gutwara Christmas kya kiya sanga na bamino ndonsi asole teberani asinjira yo bororo na ndibina twendete kuyarigani guchase omwaka omuye o 2022 ni ngo ngwakera mono asibali bonsi banyara ko rana ameroberie ya wikira asinjira ya bene bune producer ya ne Petronira Mukera ne ngo musabire Christmas ekia anene ka twendete kuretera emeroberie kurwase igitasen gijire guma Ndizi TV nero obwansu bomugusi inyorona abakwanda gutubwatia se mitandao bita Sense Media Facebook Ndizi TV News, Sense Media YouTube Ndizi TV News na Sense Media Twitter nabago tweet @Ndizi TV News baigo nabago tumena kerengere kyao gosenkai otubwatete guru kayukurire Christmas kyao kwetera se namba eyera se skin ya igora butwara mu basomu ya indetunyorane chikoraga Chinsa ikomi iritariane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri merunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe goikabono. Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugusigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa na